Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Indatwa TV, mbifuriza kugubwa neza aho muri hose, nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni umwanya tubagezaho amakuru aba yiriwe avugwa yaba mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi yose, aho tuba tugenda tugaruka ku yavuzwe cyane kurusha ayandi. Mu makuru y'uyu munsi mu karere turaza kubabwira ko Uburundi bwihoreye kuri M23 bivugwa ko yaba ariyo yatwitse ububiko bw'intwaro zabwo ziherutse guhira ku Musaga. Mu ntara ya Ituri, FARDC iravuga ko yishe abarwanyi b'umutwe CRP, mu gihe abandi barwanyi benshi b'uyu mutwe n'ibikoresho byabo bishyikirije ingabo za FARDC. Ni mu gihe i Goma ho umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'imari muri AFC, Freddy Kaniki Lukema, yasabye leta ya Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Congo. Turaza kubabwira kandi ibyo umunyamerika James Swan yaganiriye na AFC M23 i Goma. I Kinshasa ho haravugwa inkuru y'ishingwa ry'umutwe wihariye ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Naho mu Rwanda, umugore utuye mu karere ka Bugesera yatwikishije umugabo we amavuta yatuye amuziza kumuca inyuma. Naho umunyamakuru DC Clement we yasabiwe gufungwa iminsi 30 mu gihe we yasabye urukiko guca inkoni zamba rukamurekura akaburana ari hanze. Turaza kubabwira kandi ko Rura yategetse Canal Box guha indishyi abakiriya bagizweho ingaruka na serivisi mbi zayo. Ni mu gihe RIB itangaza ko hari umusore watawe muri yombi akurikiranyweho gusambanya abakobwa ku gahato abizeza akazi. Ntimujye kure, reka twitse gato tugaruke tuyabaramburira. Reka dutangirire ku nkuru ivuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu kigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 cyarashwe na drone y'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ejo ku cyumweru tariki ya 26 Mata 2026, ikibuga cy'indege cya Kavumu kigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 cyarashwe na drone y'igisirikare cy'u Burundi, aho intwaro za M23 zari muri kino kibuga cy'indege cya Kavumu zatwitswe. Bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi cyohereje drone mu rukerera ivuye mu mujyi wa Bujumbura. Igisirikare cy'u Burundi cyari giherutse gutangaza ko intwaro zabo zari mu bubiko bwa Kambezi Musaga zatwitswe n'umuriro w'amashanyarazi, ariko amakuru yaje kujya ahagaragara yemejwe n'abaturage avuga ko ari drone ya AFC M23 yatwitse izo ntwaro. U Burundi rero nabwo bukaba bwarashe intwaro za M23 mu buryo bwo kwihorera. Abashyigikiye umutwe wa M23 bavuga ko iri turika ryakomotse ku iraswa rya bombe zari zaratezwe na FARDC muri icyo kibuga. Naho mu ntara ya Ituri, FARDC iravuga ko yishe abarwanyi b'umutwe CRP, mu gihe abandi barwanyi benshi b'uyu mutwe n'ibikoresho byabo bishyikirije ingabo za FARDC. Umuvugizi w'igisirikare cya FARDC mu ntara ya Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, yatangaje ko bishe abarwanyi b'umutwe wa CRP, abandi benshi n'intwaro bishyikirije igisirikare cya Congo. Uyu muvugizi yemeje ko ubuyobozi bw'intara ya Ituri bwatangiye kuganira n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'abayobozi ba gakondo uburyo bafatanya mu kurwanya uyu mutwe wa CRP uyoborwa na Thomas Rubanga. Mu bihe bitandukanye, guverinoma ya RDC yagiye ishinja uyu mutwe wa CRP kugirana ubufatanye n'ihuriro AFC M23.
Tugarutse i Goma, umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'imari muri AFC, Freddy Kaniki Lukema, yasabye Leta ya Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Congo. Umuyobozi wungirije w'ihuriro AFC ushinzwe ubukungu n'imari, akaba n'umuyobozi w'umutwe MRDP Twirwaneho, Freddy Kaniki Lukema, yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kaniki yatanze ubu butumwa mu gihe umuryango mpuzamahanga ntacyo ukora mu bitero ihuriro ry'ingabo za Leta ya RDC rikomeje kugaba mu bice bituwe cyangwa byahungiyemo Abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri komine ya Minembwe. Yavuze ko uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa cyane muri Amerika hashingiwe ku itegeko nshinga, kandi ko iri tegeko rirwanya Leta iyo ari yo yose yashaka kuburengaho. Umuyobozi wa Twirwaneho yasobanuye ko iri tegeko ritareba abo muri Amerika gusa, ahubwo ko rikoreshwa no ku bihugu by'amahanga, kuko ari ryo iki gihugu cyashingiyeho ubwo cyashozaga intambara henshi. Kaniki yatangaje ko kubera amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Abanyamerika bagiranye na RDC mu Ukuboza 2025, yirengagije ingingo y'itegeko irengera ikiremwamuntu mu bihugu byose, ishyira imbere inyungu zayo gusa. Yagaragaje ko ibigira Amerika igihugu cyihariye ari uko yashyize imbaraga nyinshi mu kurengera ikiremwamuntu mu gihe kiri mu kaga, bityo ko ikwiye kwisubiraho ku ruhande yafashe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Tariki ya 20 Mata 2026, Abanyamulenge baba muri Amerika bahuriye mu myigaragambyo i Washington DC, basaba umuryango mpuzamahanga kudakomeza guceceka mu gihe bene wabo bakomeje kwicirwa mu ngo zabo no mu nkambi bahungiyemo. Iyi myigaragambyo yabaye nyuma y'igihe kinini imiryango iharanira uburenganzira bwabo nka MPA na MRDP Twirwaneho ibatabariza, ariko ntihagire igikorwa. Tukiri i Goma kandi hatangajwe ibyo Umunyamerika James Swan yaganiriye na AFC M23. Umuyobozi mushya w'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo MONUSCO, James Swan, yatangaje ko uruzinduko aheruka kugirira mu mujyi wa Goma rwasize agiranye na AFC M23 igenzura uwo mujyi. Ibiganiro byibanze ku gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Ku wa Gatanu tariki ya 24 Mata nibwo Swan yageze mu mujyi wa Goma, aho yahuriye akanagirana ibiganiro n'abayobozi ba AFC M23. Ni ibiganiro ku ruhande rwa ririya huriro byitabiriwe n'abarimo umuhuzabikorwa waryo Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wungirije akanaba perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'abandi. Ibiro by'ubuvugizi bwa MONUSCO mu itangazo byasohoye kuri uyu wa mbere byavuze ko ibiganiro byahurije Swan n'abayobozi ba AFC M23 mu mujyi wa Goma byibanze cyane ku gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama k'umutekano, gutangiza no kunoza imikorere y'inzego zikurikirana kandi zigenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ndetse no ku ngamba zifatika zo guteza imbere ibiganiro bya Doha na Washington.
Swan yaboneyeho guhamagarira impande zombi kubahiriza ibyo ziyemeje muri izi gahunda zitandukanye. Uyu munyamerika mbere yo kujya i Goma yari yabanje gukorera ingendo mu bice birimo umujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Bunya ho mu ntara ya Ituri. Yavuze ko izo ngendo zamufashije gusobanukirwa neza ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo no kumva ibitekerezo n'impungenge by'abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara zirimo kuvanwa mu byabo no kubaho mu mutekano muke. Swan yashimangiye ko MONUSCO n'Umuryango w'Abibumbye biyemeje gushyira mu bikorwa imyanzuro ya 27/73 na 28/08 y'akanama k'umutekano yafashwe mu 2025 igamije kugarura ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Umwe muri iyi myanzuro isaba inyeshyamba za M23 kuva mu bice zigenzura. Yakomeje avuga ko mu ruzinduko rwe we n'itsinda rye bagaragaje ibyihutirwa mu mikorere ya MONUSCO cyane cyane mu bijyanye no kurinda abasivile no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. James Swan yashimangiye ko MONUSCO izakomeza gukorana n'Abanyekongo mu gushyira mu bikorwa ibigamije kugabanya umwuka mubi, kurinda abasivile no gufasha kugarura amahoro arambye. Reka twerekeze i Kinshasa ahavugwa inkuru y'ishingwa ry'umutwe wihariye ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bugiye gushinga umutwe udasanzwe uzarinda ibirombe by'amabuye y'agaciro mu gihugu hose kandi ko ibikorwa byabo bizaterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Abarabu. Urwego rwa RDC rushinzwe ubugenzuzi mu birombe by'amabuye y'agaciro bwatangarije ikinyamakuru The Bloomberg ko uyu mutwe witwaje intwaro uzatangirana abantu 3,000 bitarenze mu Ukuboza 2026 kandi ko uzashorwamo miliyari 100 z'amadolari. Uru rwego rwasobanuye ko biteganyijwe ko mu 2028 uyu mutwe uzaba ufite abantu 20,000 bazaba bawukoreramo bafite ubushobozi bwo kurinda umutekano w'ibirombe byose mu gihugu. Imirimo y'uyu mutwe izatangirira mu ntara ziri mu gice cya Katanga mu majyepfo y'uburasirazuba bwa RDC gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya zinc, lithium, zahabu, gasegereti na coltan. Ibirombe bya RDC birindwa n'ingabo za leta ndetse n'abapolisi ariko urwego rushinzwe kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro rugaragaza ko ibyo binyuranye n'amategeko ariyo mpamvu hagiye gushingwa umutwe wihariye. Amerika iteganya gutera inkunga uyu mutwe hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro yagiranye na RDC mu Ukuboza 2025. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zikazamo nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika. Reka tugaruke mu Rwanda aho umugore utuye mu karere ka Bugesera yatwikishije umugabo we amavuta yatuye amuziza kumuca inyuma. Bagwaneza Yvonne w'imyaka 43 wo mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera yatawe muri yombi akurikiranyweho gusuka amavuta y'ubuto yatuye ku mugabo we Bahati Jean Claude w'imyaka 40 akamutwika ndetse akamutera icyuma mu rubavu amushinja uburaya no kumuca inyuma. Ayo makimbirane yavuyemo urugomo rukabije yabaye ahagana saa 2:30 z'ijoro rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata aho abaturage bacitsemo igikuba nyuma yo kumva uburyo umugore yatwitse umugabo we yarangiza akamutera icyuma mu rubavu.
Abaturanyi babonye uko Bahati yagenjwe bakutse umutima ndetse bavuga ko ubu ari ubunyamaswa bukomeye. Umwe mu baturage yavuze ko ubu bunyamaswa bukwiye guhanwa by'intangarugero ndetse hakarebwa no ku bandi bafitanye amakimbirane hagakumirwa ibyaha nk'ibi bitaraba. Mukangarambe Amina atuye muri santere ya Karumuna avuga ko ibikorwa bya Bagwaneza bigayitse, avuga ko yakabaye yaregereye ubuyobozi bukamugenera ibyo yemererwa n'amategeko bagatandukana ariko asigiye uwo bashakanye ubuzima. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Ntarama Rwasa Patrick yavuze ko ubuyobozi n'inzego z'umutekano zihutiye gutabara uwatwitswe akihutishirizwa kwa muganga ndetse iki kibazo kikaba cyatangiye gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha. Yasabye abaturage kwirinda amakimbirane n'igisa nayo baba bananiwe kwikemurira ibibazo bakagana ubuyobozi bubafasha gushyira ku murongo ibyo batumvikanyeho. Umunyamakuru DC Clement we yasabiwe gufungwa iminsi 30 mu gihe we yatakambiraga urukiko ngo ruce inkoni zamba rumurekure aburana ari hanze. Umunyamakuru uzwi ku mbuga nkoranyambaga Niyigaba Clement akaba azwi nka DC Clement yasabye imbabazi mu rukiko ku byaha aregwa birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta, atakambira urukiko arusaba kurekurwa by'agateganyo. Mu rubanza yaburanye ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 rukabera ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo nyuma y'uko rwari rwasubitswe tariki ya 20 Mata 2026 bitewe n'uko abunganira DC Clement bari bagaragaje ko batiteguye kuburana. Urubanza rwatangiye ubushinjacyaha bugaragaza ko tariki ya 27 Werurwe 2026 itsinda ry'abakozi b'umurenge wa Jabana basuye Uragiwenimana Anatori bareba uko ari gushyira mu bikorwa ibijyanye n'icyemezo yari yasabye cyo gusana inzu ye. Iryo tsinda ngo ryasanze aho gusana nk'uko yari yabisabye, Uragiwenimana yari ari kubaka inyubako nshya igizwe n'ibyumba 4 by'amashuri atigeze asabira uruhushya, bumugira inama yo kubahiriza ibyo yari yemerewe. Iryo tsinda ryasize rimusabye gukuraho inyubako yari yongeyeho ku neza, bitakorwa ibyo yubakaga bikaba byasenywa. Bukomeza bugaragaza ko ubuyobozi bwasubiyeyo tariki ya 31 Werurwe 2026 kureba niba ibyo yasabwe yarabyubahirije, busanga atarabikoze buhita bushaka abantu bo kubisenya. Uragiwenimana yahamagaye umunyamakuru DC Clement wahise atangira kugumura abaturage ababuza gusenya ayo mashuri. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo yanabifatanyije no kwifashisha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu kwibasira abayobozi. Hari nk'aho yagize ati "Ibi si ugusenya Clement ahubwo ni ugusenya umutima, ni ugusenya igihugu kandi amateka azahinduka." Hari ahandi yandikiye Dr Utumatwishima Abdallah, Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, aho yagize ati "Urubyiruko rwawe ruzabaho rute ko agahinda kagiye kutwica?" Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko DC Clement yanakoresheje amagambo agaragaza ko ibiri gukorwa bimeze nka Jenoside. Icyo gihe ngo yagize ati "Ubundi ubuyobozi bw'iki gihe bumaze iki? Jenoside yongeye kugaruka mu Rwanda, ibyabaye mu 1994 ntaho byigeze bijya."
Abanyarwanda bari bamaze kunga ubumwe none ibyabaye biragarutse. Ibyo n'ibindi birimo gukubita umuyobozi ushinzwe imyubakire mu murenge wa Jabana, Mutangana Victor, no gutera itafari rikamena ikirahure cy'imodoka Mutangana yari yahungishirijwemo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko bushingiye kuri izo mpamvu busaba ko DC Clement yakurikiranwa afunze mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe hakorwa iperereza kuri ibyo byaha akurikiranyweho. Ubwo yari ahawe umwanya, DC Clement yagaragaje ko aziranye na Uragiwenimana kuva kera kuko biganye mu mashuri yisumbuye ariko batangiye gukorana mu 2023. Yemera ko bajya gusaba icyemezo cyo kubaka basabye icyemezo cyo gusana aho kuvuga ko bagiye kubaka ibyumba by'amashuri kuko aho ubutaka bwari buri hari mu buhinzi. Avuga ko ibyabaye byose byatewe n'umujinya. Yakomeje avuga ko yasabye imbabazi Abanyarwanda ndetse na Perezida Kagame, yungamo ko yatekerezaga ko nibaramuka baje bagasanga bari kubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko bazabahagarika, hanyuma bakabasaba guhindura imikoreshereze y'icyangombwa cy'ubutaka. Yemeye ko yakoze amakosa ariko abwira urukiko ko yatanga ingwate y'inzu ifite mu Busanza ifite agaciro ka $150,000 ndetse ko n'ibindi yategekwa kubahiriza yabyubahiriza ariko akaburana adafunze. Mu yandi makuru, Canal Box yategetswe guha indishyi abakiriya bayo bagizweho ingaruka na serivisi zayo mbi. Urwego ngenzuramikorere RURA kuri uyu wa mbere rwatangaje ko rwafatiye ibihano ikigo cya Canal Box nyuma y'iminsi abakiriya bayo bataka guhabwa serivisi mbi. RURA ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko ibihano yafatiye kiriya kigo byafashwe hashingiwe ku ngingo ya 269 y'Itegeko nimero 24/2016 rigenga ikoranabuhanga ry'itumanaho mu Rwanda kubera kudakurikiza amabwiriza byakomeje. Uru rwego rwavuze ko Canal Box isabwa guha indishyi abakiriya bose bagizweho ingaruka hagati ya tariki ya 13 na 20 Mata 2026, kwishyura amande ya buri munsi kugeza igihe yubahirije amabwiriza yose no gutanga raporo z'aho igeze mu ishyirwa mu bikorwa mu gihe cyagenwe. GVA yijeje RURA ko izubahiriza ibisabwa kandi RURA izakomeza gukurikiranira hafi kugira ngo harebwe ko serivisi zisubira ku murongo neza. RURA yaburiye iki kigo ko amabwiriza natubahirizwa hazafatwa izindi ngamba ziteganywa n'amategeko. Canal Box yafatiwe ibihano mu gihe mu cyumweru gishize RURA yari yatangaje ko yatangiye kuyikurikirana ku makosa ajyanye na serivisi mbi mu rwego rwo kurengera abafatabuguzi bayo bamaze iminsi binubira ko idakora neza. Reka dusoreze kuri iyi nkuru y'umusore ukurikiranyweho gusambanya abakobwa ku gahato abizeza akazi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze Habarurema Jean d'Amour ukurikiranyweho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato abakobwa batandukanye abizeza akazi. Iperereza ryagaragaje ko ukurikiranyweho yabaga ku rubuga rwa WhatsApp rwitwa Shaka Umukunzi, hakaba haranacishwaga amatangazo y'akazi n'abagakeneye. Uyu igihe yabonaga umukobwa wanditse muri uru rubuga avuga ko akeneye akazi, yacaga mu gikari bakavugana akamubeshya ko akazi ashaka yakamuboneye shyorongi. Iyo bemeranyaga yabohererezaga itike akababwira ko bahura, hanyuma akabashuka akabajyana mu gashyamba kari hafi y'aho atuye, akabasambanya akanabambura ibyo bafite byose amaze kubatera ubwoba ko abica.
Uyu yafashwe amaze gushuka no gusambanya abakobwa batandukanye, harimo n'utaruzuza imyaka y'ubukure, hakaba hari ababashije kumucika atarabasambanya, aho umwe yanatewe icyuma agerageje kumurwanya. Aba bakobwa yakoreshaga imibonano mpuzabitsina ku gahato, babaga bavuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, akarere ka Kamonyi na Bugesera. Habarurema akaba akurikiranyweho ibyaha bitatu, ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi no gusambanya umwana. Reka ngushimire wakurikiye aya makuru, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uri hose, kandi nkwibutsa gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Gahunda ntakagaruka, reka dusubire mu bindi biganiro.